His glory be adored. Rejoice and sing and praise and love. Lift up our voices and declare and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord and God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift the voice on high. We shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains. Forever He shall reign. Serve the Lord and Savior, now and forevermore. Go on to the nations, and shout His holy word. Rejoice and sing and praise of God. Lift up our voices and declare and glorify the Lord above. Stand up and praise Him, the Lord God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift our voice on high. We shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains. Forever He shall reign. Stand up and praise Him, the Lord and God Almighty. Stand up and praise Him. Let's lift our voice on high. Let's shout and praise His name. His glory be proclaimed. His righteousness remains. Forever He shall reign. Stand up for the Lord. Give
Sing the glory of the Lord. Bless His name forevermore. Oh, be joyful and be grateful. Sing His praise with one accord. Let us praise His holy name. For His works are we that praise. Give glory, He's almighty. Let His kindness be proclaimed. Oh, praise Him, the Lord of
Apa to mau penuti papanan no ani plemnya kata lagi siang. Apa kaki nyelau. Tayo po ay sama-samang makikinig. Pemia anjemnya pe program lah komalah. Pemia kata mia asa mau penyaulah. Mina hafimia cek egɔme. Mina kata mia pem. Bemina mia kata mia atu pada. Sama-sama po tayong manalangin. Diyos, apa toknya mau bugtong na anak, kami po la hoten tidak kapan komalah na pinagkalooban mo ng pagkakataon nyaw siuna wala sa oras na ito ay magkasama-sama upang makinig nyaw siuna nam mon poposia alaba nya fufu la istiam sa lahat. rotu asawu nyaw Mga nyevan kuma fufu mula sa aming mga puso bagya balak nilam nya pa apa damnaw sa lahat cumya pa ciumakan paranas mo sa amin ng iyong kabutihan at awa sa aming araw-araw ya lolo ko to maninyo kata ta kabila ng maraming namnya tu amata namnya pagkasian to pedona sa awa mo po narito pa rin kami bomba padi wo pa rin kami at ko fuko la apa maala kami sa araw to wonlan bokko man ni dala afisia taong ito akba musa kala nias upang makapakinig yimyella ko salama da asif humingi po kami ng ita akpenaw naman popos sunyas dari siam sa iyo nias wo nyaula mga fu pagkakataon chomya boko daw kani ngayong nagpatawad na po umbo kada sunyola ni nasalo sa amin samahan mo chicken balas ni chicken mesu wo kwenya tilana iyong mga salita ano anyi primi na ito simanya bentu asawo nyaw ang iyong banal na espiritu pangunahan mo dong ko kulalo dari kaluluwang eye na klong makaalam ng iyong banal na kalooban bona shada ng aming mga puso siditima na be ya nyaw nyaw na bunya pa jium upang aming maunawa ye na job nyal na le akade si chubola na ba nya sa musiu na jiba nya wala mabuhay at umiral Asia China na mon ko nya jodo ng sana kasya sama-sama kaming makatugon dabar hafi na dahilan ng nusia na awun la mga buhay kama yete na eti suita na wo mido at nawa maghari ida ko nya katanya ta fufu sa bawat tahanan na ni papa na bujila kasya kono makakapiling sa pakikinig sa oras afisi na mi am tola la ng pala su ase ng iyong won fia la isia nakamalasakit upang maibalita ira biula fia kata maraming salamat siu la kadan wo ese bia da pa wo ko nya ni na si Kristo. yadda abana Amen. la yadda Yesu Kristo ko amen Someone praise
Ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Nɔviŋutsu Eli Soriano. Yawe sɔba miaƒe bibiawo nusɔsrɔ me keke eye ŋdɔ efi na miaƒe amedzrowo katã le afi sia. Ame siwo le ka dzi kpli le ŋkeke sia dzi le keke katã wole miakpɔm. satellite feed at ganoon din po sa ating mga websites at sa mga live stream. Wole miakpɔm to miaƒe satellite wo dzi kple satellite wo dzi le ŋkeke sia dzi la. Nye le akpeta na aƒetɔ la hena mɔkpɔkpɔ susu miasi ale be miase esewo tso xɔme kɔkɔewo me to Nɔviŋutsu Eli Soriano dzi. Ke nyema agble game o la, Nɔviŋutsu Eli Soriano nye esia. Dɔ na mi nɔviwo. Nɔviwo gaƒoƒo kami nye le miaƒe nɔƒe o. Akpena Mawu ƒe ake la mɔnukpɔkpɔ nye su miasi. Be togbɔ be miekpɔ mia nɔewo ŋkume kple ŋkume o la, to video siawo dzi la, miate ŋu aɖe susuwo ale be mia adzro Mawu ƒe nyawo me akpɔ Mawu ƒe nyawo ƒe vivisese la ɖa. Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wònye tso gbe aɖe gbe ke be amewo nanya eƒe nyawo. Esia tsayi wòdɔ eƒe teɖeɖi la ɖo ɖa ale be eƒe nyawo nade miaɖevi amegbetɔwo gbɔ. Yakle Hebritɔwo ta ɖeka pipi ɖeka. Esime Mawu ƒo nu na fofowo le blemaŋɔliwo me to nyagblɔɖilawo dzi le ɣeyiɣi vovovowo me la, eƒo nu kple míawoa le nuwuwuŋkeke siawo me to via me. Ame si wòɖo nuwo katã ƒe domenyi la, ame si hã dzi wòdo wɔ xexea me tsã va yia le fofowo ƒe ɣeyiɣi mɔ me. Mawu ƒo nu to mɔnu vovovowo me to nyagblɔɖilawo dzi eye le nuwuwuŋkekewo me la, eƒo nu to via dzi. Eya ta miate ŋu akpɔe le Biblia me be Mawu ƒo nu to amewo dzi. Mawu ƒo nu to mawudɔlawo dzi. Mawu ƒo nu na amewo to nyagblɔɖilawo dzi, to apostolowo dzi, to mia Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Para ang kanyang salita. Mawu ele dɔwɔnu zãm ale be eƒe nyawo si me eƒe lɔlɔ̃nu le la na ade mia gbɔ. Elabena minya nu siwo gbɔ míele le míaƒe ɣeyiɣi sia me, nu siwo míekpɔ le nugɔmekuku wɔlawo ƒe nyawo me. Woƒoe be le xexea me egbea la, xexea me ƒe agbɔsɔsɔ memama si anɔ abe alɔfa memama blaene la, womexɔe se be Mawu li o. Woyɔ be ame maxɔ Mawuwo dzi se. Ame siwo mexɔe se be Mawu li o, ene ƒe ame siawo hã wonye ame siwo dzikeke le wo me tso Mawu nu. Japan, ame xexlẽme afã kple edzivɔ mexɔ Mawu dzi se o. Russiatɔwo hã wò ame xexlẽme alɔfa mama kple eve womexɔ Mawu dzi se o. Eye nu sia ɖe fu elabena ne míexɔ Mawu dzi se la eye míekua, mɔnukpɔkpɔ li be dzidzime si ava le mía megbe la,
Oauma ba Homau Giseo. Nusia Vesende Unia, Yetachu Comedy, Makama Opuna Abraham, Adam, Opuna Cain, Opuna Abel, Opuna Abraham, Tomau Dolauji, Tomau Dola Sifuna Abraham Laji, Opuna Fufo for any moment, the Mose for any moment. Namaka, La Sina Tulaji Apun, Ayuno Esiat, Ayi, Magadonia. Mose no ani, Israel no ani, Ŋuɖoɖowo Egypt, Monsieur Egypt, Amesi, Egypt ton wo pluvieux, et à mau tout monde vous pour na amo alebe amola, Jimada le wo pour na mau pa ani no no. Azo, ce suis tai, Amadou la chochom. Gede jojo mo fokwa bu o globe ese yema mo le bula eta akele ya te ko mala amomo ese ma o fukula aka nkuma na amo bena na mo fondila ato afokwa muda ana donalo Abdul la ninyo ang salitang ito. Salita ito ng Diyos sa mga Israel. Kena menutu apa tu rumah pegawai, ayat melese pedodo sio kata maklonau apa, nama asih wajib ulah, ekema hipotesia kata apa jiu, ayat adimu la tuma, adimu la akma, adiwo kusim, adiwo domabinu. Pakle woni no ple alam no sa iyong pagpasok at susumpain na aba apala adinu ay na adobula adinu sa iyong sumpa ang kalituhan apatol anafiku te ng pagpapatuloy punya ple jogo fue na va wo nusio kata na cho asi wodo polaji basre simanaku atro avokuku la nufondi siwo Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong It shall pursue you until you perish. And the heavens over your head shall be bronze, and the earth under you shall be iron. The Lord will make the rain of your land powder. From heaven dust shall come down on you until you are destroyed. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You shall go out one way against them and flee 7 ways before them, and you shall be a horror to all the kingdoms of the earth. And your dead body shall be food for all the birds of the air and for all the beasts of the earth, and there shall be no one to frighten them away. The Lord will strike you with the boils of Egypt, and with tumors and scabs and itch, of which you cannot be healed. The Lord will strike you with madness and blindness and confusion of mind, and you shall grope at noonday, as the blind grope in darkness, and you shall not prosper in your ways, and you shall be only oppressed and robbed continually, and there shall be no one to help you. You see that, brethren? These words of God to the Israelites before
no man will help you or will save you. Itong mga salot na ito When na these bilang plagues sumpa ng Diyos, reach you dahil as sa a kasamaan curse ng of tao. God because of man's Ito is ay wickedness. nagpapatunay na ang Diyos ay This makapangyarihan proves sa that lahat. God is Nang almighty. sabihing walang taong makapagliligtas sa'yo. When he said, Ipinakikita ng Diyos no ang man kanyang can deliver you, superiority sa God tao. is showing his Na superiority kahit over pa men. paniwala mo'y may makakapagligtas That sa'yo, although there's someone who pag can dumating na save you, ito, hindi ka but mailigtas if ng these tao, things come, no man mangyayari can save maniwala you. kang may Diyos na makapangyarihan. It Kaya will mo happen that gagawin you will ito ng Diyos believe that there's sa God mga taong Almighty. ayaw kumilaang To whom will sa God Kanya, do this? To sa mga people who do taong not ayaw want to sumunod sa believe Kanyang in Him, utos. to those who do not Kaya want to kung obey maisisip His po natin, mga commandments. kababayan, So if we will yung think pagdating about ng mga this, kapahamakan sa tao, brethren, paraan ng the Diyos yun coming para of ipakita na siya ang perdition to men, makapangyarihang dapat that is masunod. God's way to show men Dapat that He is the tayong Almighty. That magpasakop sa should be Kanya. whom we should obey. Kasi ang We should ginagawa submit ng tao ourselves ngayon to sa Him. ating panahon, Because what parang man is doing in resistance our time is like parang paglaban sa Diyos. they render resistance Sabi ng against Diyos, God. huwag kang papatay. God said, Ang you tao shall not kill, pumapatay, but mamamatay tao. people Sabi kill. ng Diyos, igalang mo Many ang are iyong ama't killers. ina. Ang God dami said mong you should kabataan ngayon, respect walang and galang honor sa your magulang. parents. But many Sabi ng children Diyos, now huwag kang are mangangalunya. disrespectful to their Marami ngayon Mana mag-asawa dabu sa jilahunku isa't isa. Ang sabi ng Diyos, au blobat migawa ahasiko huwag kang aka mandadala. amagado kifia Mga tao'y sonto mananakit. gadofia umawa pada unyawo Kung magpapatuloy na mau blobat migaka apacho maggawa ng aka amagado la amablam kilos ang Diyos, yeta yung mga tao naniniwala sa ne hindi na mia naniniwala. ano fawo wajila ay Matitira mau ma ada zo atro ese ola amagado la fodinye ni aklam dawunti ay sinasabi ng amanya de kama potoko papabugso ng bagyo. yetai opusyo ha mau gwewochu yeremia blobe 25:32, mau ato amuya kuku afaku magado aku senya tepe yaku yeremia tabla wato tepe bato bo alla apato zeba blasi poda jogo fuentut kombo ichi kombo ei wade as si abumunga nan apato pa amesu o nuka kama mala wano anyicho anyibapa mlenu wasada anyibapa mlenu uma fanao uma punu uma diwo wasu adudo la aklama ang kanilang ipe musu jole lente plefisaya sa dami ng mapapahama, wala nang magbojo nusi bara jogla man sokla mahada Ngayon, bakit ko po binabasa? amagada siuchola amada kamatan diwo usu gadudola aniba Sinasabi ng nukata mala esya klembe lugmok-lugmok na sa kasamaan, pagdating ng bagyo, ng galit ng Diyos, ay mahihirapan tayong makatakas. Gaya na nangyari doon sa Leyte. the storm and the calamities being sent by God take place, it's difficult to escape. No one can escape the wrath of God. No man can save you when the wrath of God comes. For God to show us that He is almighty and that He should be obeyed, because we are not obeying Him, for which reason these calamities befall men, because God is angry upon man because we get inclined to wickedness. For example, you have your child and he is doing evil, and if you care for him, you will not let him remain in doing evil. You even come to the extent of using the rod against him just to be corrected. God's way to correct us, sometimes He commands the wind, sometimes He commands the sea, or He makes it, or He shakes the earth in earthquake. Like
It's written in the book of Job 9 verse 5, which removeth the mountains, and they know not, which overturns them in his anger, which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. God can tremble the earth because of his anger. God is angry at the wickedness that man is doing. And it's reasonable. Because if he will agree with the wickedness that man is doing and he will not make it feel that he has power, then all of us will get used to doing evil and all people will suffer in hell. So for God to make us feel that he is angry and he does not agree with what's happening, he makes us feel through earthquakes, storms, plagues, illnesses, and that's really God. The proof is that we can't just go unnotice him, because when the earth is shaking, even the bravest man is afraid. Even presidents are afraid. And that's what I meant. That's our intention, to make you understand that God is true, that there is God. If there are wickedness or evil happening in man's life, we should not blame God. We should blame our hard-headedness. We do not follow God. He already said those words. If we don't obey him, these things will befall you. But if you obey me, this is what he said in the book of Deuteronomy 20, verse 28, verse 1. It shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be at the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle. The opposite of the curses will come to you if you obey him. You will be blessed in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, which means including your children. Now look, why are there children? But when they're born, they already have defects. Are you going to blame God for that? Well, it's your fault. How come children acquire AIDS when they're born? Why? You are not, you're not faithful to your spouse. You had really affairs with many other people. No, is that because of God's works? No, you had acquired AIDS because of your infidelity to your relationship with your spouse. That's the reason why some children being born with with congenital illnesses. It's not the fault of God. It's because when the child was being carried during pregnancy, the mother wants the child to be aborted because of her infidelity. She didn't want the child, and she wants her aborted. And what happened? The child wasn't aborted, but there has been defects in the body of the child. The other people resort to abortion. You see, trashing the child's body, crushing the child's body, destroy the innocent infant in the womb. Can you blame God to remind men
who are still living, still remain. He has the power to send these calamities on the world for us to acknowledge that He is the Almighty. I hope you understand what I wanted to say, because it's really sad. I can see here abroad how people now are just like beasts. There are those who don't show love to their fellow men. Some yung matanda, pagka-withdraw ng pera ng matanda, tinutukan sa ulo, pinasabog yung ulo, kinuha yung pera. Bakit kaya hindi na lang kinuha yung pera ako? Ba't pinasabog killed. sa ulo ng matanda? Wala namang magagawa na yung matanda eh. He's very old, you see. He can't even fight. Why don't just get the money? Why is they need to, why was there a need to blow his head? You can just get the money and escape, but to even blow the head of the old person, that's very cruel. It's so much cruelty. That's the reason why we see many calamities in the world. These are God's warning. I hope we understand. There's still chance. It's not yet too late. There's still chance for us to start acknowledging God in our lives and to experience the love and compassion of the Lord if we obey Him. God is compassionate to His children, but He is punishing the heinous wickedness of man. Let's start, Brother Daniel. At agad na natin pong ibigay ating mga panauhin sa Abu Dhabi, United Arab Yes, Emirates. Brother Eli, let's give them our guest in Abu Dhabi with Brother Edgar Pangilinan. Please go ahead. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. At narito po ang magtatanong. Thanks be to si God, Brother kapatid na Daniel and Brother Joseph Eli. Here is Vergara, our isang guest, Brother misyonero. Joseph Vergara, a Catholic. Magandang hapon po, Brother Eli. Good afternoon, Brother Eli. Sinasabi po ng kasulatan, I would like to huwag ask, tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. because the scripture says that we should not have other gods except Him who created the heavens and earth. Am I sinning if I only worship the God the Father as God and not the Lord Jesus Christ? Well, you are sinning. You don't understand what you're saying and what you're doing. God said, "Thou shalt not have other gods before me." Does that mean that when you worship Christ, you already have other gods before our God Father? No, that's wrong. Rather, that's wrong. Because, angels are being commanded by God to worship Christ. How about you? You are merely human. Let's read that. Hebrews 1 verse 5. For unto which of the angels said He at any time, "Thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son." And again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, "And let all the angels of God worship Him." Ang anghel pinasasamba kay Kristo eh. Mau dolaw kata Micha han le Obia chu esibo asubo Kristo. We amabato na nye majibe asubo Kristo. Ela bo suswe nye ba. Mau dede kwe nye mau fufula. Kakende asubo Kristo la. Numa pipi onye. Ela ba Kristo agbe ochu. Ela eba mau nyenye lama minamiake Yohanes. Taraka kubi enyi. Amada kemakbo mau ga deke yikbo. Tenubi mau sila bukwa komala eye gble fiami. Tenubi mau la fofola me ocho fofola me ono. Yeta na akpo fofola pa mau nyenye jisela ala na akpo ejisa amesi cho yepa akoma ha na lo fofola ala na lo ya ha yafu. Yohanes pe agbalagba ta topi pidaka amesi kose bena Yesu enye Kristo la mau me ojichwe eye mesi lo amesi jila
ero ame si ke wodzi tso eya me hã eya ma me hã Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabing nyaki ake Hebritɔ ta ɖeka kpekpe atɔ elabena mawu tɔlɔ dome ame ka wògblɔ na kpɔ bena vinye nenye egbe le medziwo me hã eye wògagblɔ bena manye fofo nɛ eye eya hã la nye vi na ma hã eka ye fofo la dzi etso fofo la me fofo la me wònɔ fofo la ƒe akɔme wònɔ wodzi eye wonɛ eƒe nɔnɔme la gake fofo la me wòle kokoko fofo la me wòtso nenema ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe la hã esi fofo la ɖe ɖo ɖa la mixɔe de me eye misubɔ nɛ gake mi gale fofo la hã subɔm elabe gbɔgbɔ kɔkɔe la yegbe wòtso ɖeko dɔ ɖe ɖoa ɖo mi eko labe Eva ene afi ke wòtso esi wotsoe na Adam la nyakae Biblia la gblɔ eye aƒetɔ na amedɔ alɔ me yi emevi eye wòɖe eƒe agbaƒutiwo dometɔ ɖeka eye wòtsɔ lã ɖo eteƒe tete aƒetɔ tsɔ agbaƒuti eye ame la kplɔ be azɔ ko esi enye ƒu tso nye ƒu me ƒlela tso nye lãme wòayɔ ame sia bena nyɔnu elabena ŋutsu mee woɖi tsoe afi ke Eva tso etso Adam me Adam gblɔ be nye ƒu tso nye ƒu me lã tso nye lãme yetsa esi woli ɖeka la nyaka Kristo gblɔ Mateo ta 8:8 eye wòbe le esia ta ame agblẽ fofoa kple dada ɖi eye wòalé ɖe srɔ̃a ŋuti ye wo kpakple eve la woanye ŋutilã ɖeka nenem bena tso esia dzi yina la womeganye ame eve o negbe ŋutilã ɖeka ko azɔ nu si ke Mawu bla la ame nagama eme o siale si Eva tso Adam me la ne woli ɖeka la womeganye ame eve o ɖekawo le ɖekawo nye vavã ko labe Kristo ene Kristo tso Mawu gbɔ etso fofo la ƒe akɔme menye Maria me wòtso o nu si tso Maria me la eƒe amegbetɔ ŋutilã ye nyateƒe ma fofo Mawu la dzi eka ye wodzi miaxlẽ Dawi 9:5 Yohanes eye azɔ wo hã fofo kɔ ŋutinye le wo ŋutɔ gbɔwo kple ŋutikɔkɔe si mekpɔ le gbɔwo hafi xexea me va dzɔ la yetsa hafi xexea me nava dzɔ la woli xoxo Eli kple fofo la Nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama. Ipinanganak na siya at ginawa na siyang kanyang anak. Sabi ng Diyos, ikaw ay hafi xɔ ŋutikɔkɔe tso fofo la gbɔ Mawu gblɔ ɖe be vinye nenye egbe lae medzɔ esia dzɔ hafi wova wɔ xexea wogblɔ be Kristo la ɖeko dze egɔme le Maria ƒe dɔ gake aleke wɔ eya ekpɔ ŋutikɔkɔe hafi xexea me va dzɔ eka ye ne woe naxɔ dzi se be ɖeko dzɔ le Maria ƒe yime me la gɔmesese mele teƒe o Yohanes ta 1:1 egɔmedzedzea me la nya la li eye nya la li kple Mawu eye nya lae nye Mawu le gɔmedzedzea me nya la li kple Mawu eye nya lae nye Mawu eya kple Mawu li le gɔmedzedze la me wowɔ nuwo katã to eya ma dzi eye eya manɔ me la mewɔ naneke si wowɔna o yetsa beblega wòanye be naxɔ edzi se be ɖekoe wòva le Maria ƒe yima me awo Kristo la edzɔ xoxo hafi Mawu nava wɔ eƒe nuwɔwɔ ɖe sia ɖe si wòwɔna la eye va gba hafi wowɔ nu sia nu si wowɔna la elabe fofo la dzi xoxo eye Kristo ɖo kpe sia dzi esime wònɔ anyigba dzi egblɔ nyateƒe la ebe metso
anyigba dzi o. Nyasi Kristo ŋutɔ gblɔ. Nenema ke Yohanes hã gblɔe. Le Yohanes ƒe nufiafia me tatɔ 38, tatɔ 31. Ame si tso dziƒo gbɔna la eya ƒo katã ta. Ame si tso anyigba la anyigba wòtso. Eye anyigba ŋuti nuwo ŋuti wòkpɔa nu lena. Ame si tso dziƒo gbɔna la eya ƒo katã ta. Eye ame kae tso dziƒo va. Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ 38. Elabena medi tso dziƒo va. Menye bena mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔ̃nu o. Negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu ko. Eta medi tso dziƒo va. Nu ka te nàgblɔ be etso Maria gbɔ? Egblɔ nye la medi tso dziƒo va. Menye be mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔ̃nu o. Negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu ko. Afi ke wòdze egɔme tsoe. Egblɔ be di tso dziƒo va. Nu ka ta? Elabena Fofo la dzi. Etso Fofo la ƒe akɔme. Azɔ esi wòva anyigba sia dzi la, nu kae dzɔ? Hebritɔwo ta wo kpikpi 5. Eya ta esime wòva xexea me la, wògblɔ be vɔsawo kple nunana medi o, ke boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Yeta eme kɔ ale gbegbe. Esime wòva xexea me la, nu ka te wòva ame ɖo? Elabe metso afi sia o. Etso dziƒo. Fofo la dzi. Eye esi wòva xexea me la agblɔ be vɔsawo kple nunana medi o, boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Yeta le anyigba sia dzi la, Mawu dzra ŋutilã ɖo ɖi nɛ. Eye ese nye ŋutilã si Maria fɔ eƒe fu la. Enya ame bubu aɖewo le gbɔgblɔ be ɖe Mawu ɖe ɖi woxatsa avɔ ɖe nu ma eye wotso aʋa nɛ eye wòkua. Elabena eya eva ŋutilã la me. Sia si wòva ŋutilã me la, wotso aʋa nɛ. Elabena ne manye nene o la, elabena eƒe nubabla wònye na Abraham be ŋutsuviwo la ne wodzi wo ŋkeke nyagbe woatso aʋa na wo. Ekpe amegbetɔ ƒe ŋutilã la eva ŋutilã la me. Eƒe gbɔgbɔ la va ŋutilã la me. Gake menye ŋutilã wònye o. Eye nya la trɔ zu ŋutilã eye wònɔ anyi le mía dome. Eye míekpɔ eƒe ŋutikɔkɔe abe tenuvi si wodzi tso fofoa gbɔ la ƒe ŋutikɔkɔe ene. Eye amenuveve kple nyateƒe 10 eva enɔ fofoa ƒe akɔme. Yi si Fofo la dzi la, anyigba mekpɔ li haɖe o. Tinawag na siyang anak. Kaya nung nagagawa sila, dalawa silang magkasama. Nung gagawin Yeta esime wole amegbetɔ wɔm la, wokpli ye wɔe. Yeta gblɔ mi na mí wɔ ame. Gake wogblɔ be Mawu le nu ƒom na mawudɔlawo. Ɖe woe nate ŋu aɖo kpedzi be mawudɔlawo ƒe nɔnɔme ɖi kple Mawu tɔa. Ao, le Biblia me la, ame si ƒe nɔnɔme sɔ kple Fofo la eye nye Kristo. Míaxlẽ esia Hebritɔ 1:3. Ame si nye eƒe ŋutikɔkɔe ƒe keklẽ kple eƒe Mawu nyenye ƒe nɔnɔme. Kristoe wònye. Yeta eviae Mawu ƒe nɔnɔme vava la me. Kɔ le ŋutilã gome la, ame si ɖiwo la eye nye viwo le gbɔgbɔ gome hã nenemae.
be Mawu ƒe nɔnɔme vava la via li wòle. Azɔ enɔ nu ƒom na via si wògblɔ nu ne míawɔ ame. Kristo nye via. Kristo nye eƒe ŋutikɔkɔe la. Me eƒe Mawu nyenye ƒe nɔnɔme la. Yeta Kristo enye Mawu ƒe nɔnɔme. Esia nyateƒe ye. Kɔa le ŋutilã ƒome viwo ediawo. Nenema ke nye gbɔgbɔme ƒome hã nyateƒe. Fofo la ƒe nɔnɔme la via mee wòle. Eye wòƒo ŋu na via be ne míawɔ ame le míaƒe nɔnɔme kple míaƒe nyenyonu. Ame aɖewo gblɔ be Mawu la ele nya sia gblɔ na kerubiwo gake ame bubu aɖeke meli si Mawu ƒo nu na wu Kristo o. Le ɣe ma yi me o. Ɣe ma yi me mekpɔ Mawu dɔla haɖe o. Ye ta me kae Mawu aƒo nu na. Ate ŋu adzɔ be Mawu dɔlawo alo kerubiwo wònye o. Sia mele teƒe o. Ekpea nɔvio Kristo la Fofo la ƒe akɔme wòtso. Susu ma ta wògblɔ be nye kple Fofonye ɖeka mi le. Ye ta ne esubɔ Kristo la Fofo la subɔna la. Azɔ Biblia gblɔ Mawu bubu aɖeke neganɔ asiwo kpe ɖe ŋutinye o la. Aklama etrɔwo gblɔm ele. Ya axlẽ Mose ƒe agbalẽ 1:7. Mawu bubu aɖeke meganɔ asiwo kpe ɖe nunye o. Megawɔ legbe aɖeke na ɖokuiwò ɖe nu siwo le dziƒo afi mi kple anyigba dzi afi kpakple tsiwo me le anyigba dzi ƒe nɔnɔme nu o. Megade ta agu na wo o, eye megasubɔ wo o. Elabena nye Aƒetɔ wo Mawu la, Mawu ʋãa nu menye. Ame si ɖoa fofowo ƒe vodada teƒe na vi siwo le afum la va se ɖe dzidzime 3 kple 4 dzi. Nu sia gblɔm wòle. Mawu bubu aɖeke neganɔ asiwo kpe ɖe nunye o. Esia fia be megawɔ klamakpakpɛ aɖeke o. Ati, akɔbli, sika ƒe nɔnɔme nu o. Megawɔ ɖe ƒe nu siawo o. Megade ta agu na wo o. Nu sia gblɔm Mawu le. Gake la esime wòde se na wo be nasubɔ Kristo, nade ta agu nɛ la, ekema wo hã nele Mawu subɔ la be yiƒe se wònye. Yeta esi Mawu dɔlawo gblɔ nɛ be wòade ta agu na via la, ava tso Mawu subɔsubɔ wònye. Awo, elabe Mawu ŋutɔe de se na mí be míasubɔ via. Yeta ne esubɔ Kristo eye míewɔ ɖe eŋuti be mía Mawu la, ekema míeda le Mawu dzi o. Ne egblɔ be eya ɖeɖe koe nye Mawu la, ɖeko wòdzi be medzi be miaɖo to asubɔ Baal kple Israeltɔwo ƒe aʋatso Mawu siwo subɔ esime wonɔ Egypte o. Meka ɖe be nese gɔ nɔviŋutsu. Akpe na Mawu ɖe nya si neɖo nam la. Enyo akpe na Mawu. Azɔ míayi ɖe Batangas tome. Afi ma la, Nɔviŋutsu Daniel Razon gbɔe. Míeƒo nu faa Batangas tɔwo. Akpe na Mawu Nɔviŋutsu Eli kple Nɔviŋutsu Daniel. Le Batangas tome afi sia. Míaƒe ametrɔ abia biabia. Ƒo nu faa. Efie Nɔviŋutsu Eli. Akpe na wo be ne ɖe mɔ be nye hã meva kpekpe sia me. Biabia ɖeka le asinye. Miava xɔse ƒe nya gbɔ. Mekli be gbɔgbɔ vɔwo hã xɔse. Yeta xɔse kaƒomevi ana nakpɔ ɖeɖe. Nye akli Yakobo 2:22. Miadze gɔme tso 7.
nenema ke xɔse hã ne dɔwɔwɔ mele enu o la enye nukuku le eɖokui me. Ke ame aɖe la gblɔ bena wo la xɔse le asiwò eye nye la dɔwɔwɔ le asinye. Fia wo xɔse dɔwɔmanɔnutɔ lam eye nye hã mafia nye xɔse wò to nye dɔwɔwɔwo me. Wola exɔne sena bena Mawu ɖeka li, ewoe nyui, gbɔgbɔ vɔ̃ hã xɔne sena eye wodzona nyanyanya. Ke wò ame gbɔlo ɖe nele didim be yeanyie bena xɔse dɔwɔmanɔnutɔ la enye nukuku maha. Ɖe menye dɔwɔwɔwo tsɔ tso afia na mía fofo Abraham le esime wòtsɔ via Isak ɖo vɔsamlekpui dzi o maha. Ekpɔ bena xɔse wɔ dɔ kpe ɖe eƒe dɔwɔwɔwo nu eye wotsɔ dɔwɔwɔ wɔ xɔse la blibo. Ang dalawang klase po ang pananampalataya, kapatid. Isang pananampalatayang gumagawa gaya nung pananampalataya ni Abraham. Yeta xɔse ƒomevi eve li, xɔse ɖeka si wɔa adɔ abe Abraham tɔ ene kple esi mewɔa adɔ o ɖeko wokplɔnɛ gake dɔwɔ mele nu o abe gbɔgbɔvɔ ene. Gbɔgbɔvɔ la koe se be Mawu li. Woawo la womate ŋu agbe Mawu o elabe woate ŋu akpɔ Mawu gbɔgbɔe wonye. Woate ŋu akpɔ wo nɔvi gbɔgbɔwo gake togbɔ be wokoe se be Mawu li la hã la womewɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu o, wowɔa vɔ̃ɖi nyenye. Yete Yakobo gblɔ be xɔse dɔwɔmanɔnu la xɔse kuku ye. Eko labe gbɔgbɔvɔ ƒe xɔse ene si nye xɔse kuku. Wokoe se gake womewɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu o. Yete Yakobo gblɔ be ekpɔ bena xɔse wɔ dɔ kpe ɖe eƒe dɔwɔwɔ nu eye wotsɔ dɔwɔwɔ wɔ xɔse la blibo. Yeta xɔse si le bliboa Nɔviŋutsu Ateŋu eye nye xɔse si dɔwɔwɔ kpe ɖe enu. Dɔkae woawɔ mina míaƒle Romatɔ tatɔ kpikpi 27. Azɔ la afi ka adegbeƒoƒo le maha. Woɖi ɖe aga to seka ƒomevi me ɖe dɔwɔwɔ tɔe lo gbeɖe hafi xɔse ƒe se la me boŋ. Egblɔ na Israeltɔ tsãtɔwo elabena ele abe wole adegbe ƒom. Ne wole ese dzi wɔm la wonɔ adegbe ƒom. Yeta Paulo gblɔ be afi ka adegbeƒoƒo le maha. Woɖi ɖe aga to seka ƒomevi me ɖe dɔwɔwɔ tɔe lo gbeɖe hafi to xɔse ƒe se la me boŋ. Yeta xɔse hã esewo le enu. Mose ƒe sewo la wonye be dɔwɔwɔ ƒe se. Xɔse mele eme o elabe esi wogblɔ na wo be megawu ame o, megawɔ ahasi o, megafifi o la, ne wole wo fifi la woawu wo. Yeta Israeltɔ togbɔ be womexɔse o la wowɔa edzi. Womefia fi o. Yeta womewua wo o gake ne wole wo la woaku kpe woaku. Yeta togbɔ be xɔse mele Mose o hã wowɔa Mose ƒe se dzi. Gake ne va nubabla eyia me le Kristo ƒe se me, egblɔ be eseka ƒomevi mee woɖe adegbeƒoƒo la ɖe aga to Mose ƒe sewɔwɔ dzi. Gbeɖe to xɔse ƒe sea me, xɔse ƒe se me. Esia wɔ be míala Kristo ƒe se. Tate kpikpi eve Galatiatɔwo. Mitsɔ mia nɔewo ƒe akpawo eye ale miawu Kristo ƒe se la nu keŋ. Yeta Kristo ƒe se yenye xɔse se. Meɖe kpe wɔe nawɔ ɖe edzi ko o.
Ejibana wada Kristo pesedi kosa. Labana kosa na libola. Majak mau nuko. Bla bla ya penyan yakli. Every thought tahu dek ada. Kena kosa malam ya sekolah. Nyatem awon wajib mau nuko. Laba mesike tenaba mau bola. Laba wakwe sebena. Mauli ayo nyata padola na amesuti ne bebi na kosama le mia sikula nyatum aja maunu o aba mesio tena pa mau ko alwa ko seba mauli ayo nyata padola na nyata no wonau ita Kristo ko yi mala kosa ko yi wonya Galatia tota to pipi la ko ana ala asala sunyanu fiala sekulani ya Kristo boy akpia la afisia Paulo la mfuna Galatia to ala mfuncho Mose pasala hafi Kristo va la Mose pase no ani Mose pase no jidu esia sunyanu fiala wa komi aba Kristo bo alapo watu afiana mila kosa yakli eji kasi kosa vala nye gala nufiala te o yete esi kosa vavola nufiala mama gala miasi o nufiala masini musi pese magala miasi o yeta la Kristo topo yi siama musi pese manye eyenye sesi jinya wodo o do wota wi atop bibla atop a sheki akamia jegon tu bibla po nyam yusio kata momata to afiana mida mosi pese ma ola to eyama mala o to afiana amesiama si po ejisa mosi pese edo ngo hafi Christopher ese Christopher la uma to afiana mida mosi pese ma azo o ejena mi akọ Kristo jisa enemi ko Kristo jisa la nusi nya plodoa ayenya Kristo pese esiata no blabla yeli hoko no blabla hoko ayato nugo ede esiata no dento kosa si atem ana wakpo de la ayenya kosa si la Kristo ma aye kosa si la Kristo ma la Kristo pa do wakpo de Kristo pese kasi kung ang pananampalataya po'y walang gawang kalakip, ang pananampalatayang yan ay para lang pananampalataya. Sima kosa pedo la ba kosa si do ma la bola la ba bobo von kosa na o ma o jisa akoma ndu yo aw ma ko lolo no makari bena sa go ma na minutu Diretso lang basa, hindi papermelando sa talata. Salamat ho. akba ana ko masasasi na gbolo to kwenya kling ai eji do akba mauna no priu Lipat naman po tayo ng Tarlac Provincial Jail. aso nyaile Tarlac Tarlac kami please. Tarlac City Daniel, maraming salamat sa Diyos sa pagkakatabi sa atin. Nɔviŋutsu Daniel akpe mawu hena mɔnu kpɔkpɔ si babia gba nyela akpetɔ la hena gaxɔme afi sia wona mi mɔnu kpɔkpɔ babia míaƒe dɔde asia le. Nye biabia nye si abe le kpɔ ɖe nu. Do gbe ɖa be woatsɔ nye nu vɔ akem le ŋuti esime mefɔ megawɔ nu vɔ bubu si nye mebua hewɔ o eye nu si dzɔ nye be nekpɔ fɔku eye neku ebia nye be afi ke lugbɔ la ayi laba mewɔ nu vɔ bubu hafi nye mebu be meheku
may nangyari sa akin, halimbawa na disgrasya ako at Lantima, hafima abatogo afokumala, mawanu fokubo, Afrika nyeru po ay. Salamat din sa iyo, kapatid na Remedios, ano? Ako na Nɔviŋutsu ha. La mesu kata la kaƒomɔ la ta la kuntum. Abajio ma klona nyakata. Kaya kami po ay nagpupunta sa mga bilangguan. Nyawu nya amu tumato da kasitay Kristo kudu. Ita ni nada kaƒomɔ. La bana mi kwesebe menya amesia sila kaƒomɔ nya amafondi o. Amadola de guflu hada wabau kedam keblom ayi afima. Aduha udah kaƒomɔ esimonya amu amagau ponsa laudam amadu ham beglou wo gedem akamafia ba magbeglounya kungo tana kutuwi enyi apatola pagbogola jinya lesita ose aminamdo na glo nyanyila afia amadaho edo bana mayodo amesu pechikala upang bigyan ng kadayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Eye be madag bapa do pisinonona aboyuma wokola nukokona nukwagbato dena kuya si Kristo glon abawutong be madag bapa koko na amesu la kaƒomɔ la gbɔgbɔ da bugbado la amesu la kaƒomɔ nukpɔkpɔ na nuku agbato abrɔde nyenye na amesu pejitula eye be ma de gbeƒã aƒetɔ ƒe penyila. Yeta at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan Christopher Dota su tumato kanya bawada amu da juga homa eye mia dzesi nya tepela eye nya tepela la womi ablo de viewing na ga homena la nya tepela teng awo ablo de vie alaba tuboba na la amu ko ga homa ha nanya afrodevi chu satana punufo pokofutima la bana majiba madu novinyon la ko biabian akloba ya adobada hana punufo ko chochoka nusia nimi onye novinyon enyo ba amadana ho apa budada adema la abem Yohanes ba agbalagba ada kaki bibi andran kenne ni la kelima zom aba alisi ye eyam to la kelima anala akba nyedo uma bla nyanwewo eye via Yesu Kristo povu la aklo nyan emi globana nu voma la nyan ola akba nyanto nyado pi lamela e nyate mala nyama o nemye bu nyapo no forma la ekman te po wala la jojo to onya bena wacho nyapo no fo akemi e wa klo majo nyenye katanda la mianuti na amada globe no forma le yenu ola Johannes globe ekma nyanto nyado pi lamela nya tepela mala nyama o tepe nyaba amadula ufondi amesiwo la gaƒomɔ amesi la gaƒomɔ la ahedala seto wala de kama la siwa bieta o akela amadu ula fogedewo amesiwo da joji duduo Suyo Hongkota umelawo akama mshana la gaƒomɔ la na fondi huko amukata warubo
Kami belum mi wanu fokola. Edo kru premier. Ina tepela malam nyama ko. Akan nemi bu amala. Ntepo wala klegade to onya. Wana wachomya ko akon akani. Aywa klo majo nya kata da lenyanti. Yeta mon popola nya kata nyasi. Azo nobinyo ngada jamba. Ebia chochoke esimo fo. Ayo gawan fo bu ada. Sima buah hawo. Kakala si wo amala. Akpo afokwa ayo ku. Emau akwe akia. Nobinyo. Amu wa nufo kumevi ava. Nufo si amada do hawo. Ple edesi amada ma do hawo. Azo na matala asya ji ola bawu kana nya mau pese o to ba na wonu fola mau atia ko na mabwa gbe ko mau tukana mo to pa agbala banto nya amesinya usunya dola yumatila pakro flodura cha o ko no planuna ela bana mo wela numanya manyama ejima xɔseme Paulo la hafi wavazo apostolo la enya yumetila cha bobo akura kusunya de apotola no akawo po nublanuna ela bana mo wela numanya manyama ejima xɔseme yeta na wajaba nusu nala womla numanya manyama la mabwa wikola watanga tia ko gachi jimajira senti ko nobinyo mala nyakata nya kamala tala aga homam alabe nyatan asonu ajo Kristo pesaun nuga onyebe nya sa agom gajeta ni amisula ka holam alabe nya afu acho nufoko kofutima badudu la mausi Nyatepa awo abreviwe Yalesimi nyatepa wo bi abrevila yada akwen mau yakpo okodomonyola Salomo ko agbal alafa da kabla na ko pakiti andre Daniel bocho ka homa e makafu wo mukola Dawi blosia temcho okutima ye makafu wo mukola Jalesi nya Kristo ko fia kwa na amu ko ka homa hala asal kuma ba ko aprobe Esienya nusiji nya kosa esienya nya gbegbe na wo bi amatoro gala fise Nɔviŋutsu Eli Nɔviŋutsu Frank efie na wo Nɔviŋutsu Eli Mafiniba la gomajeja ditili ema woji fokula anigba nyabia nyeba Afi wa woji fokula anigba la nke fufola wokpa enya Nɔviŋutsu mau nuso kata toa na mado enya sianutinawo la Biblia penunyanoa Jifokle anigba si kpɔ nyelela enya teƒe ma menye eye nye gbãtɔ si Mawu wɔ awɔ nuku na wo ne megblɔ esia na wo Mose gblɔ be le gɔmedzedzea me Mawu wɔ dziƒo kple anyigba esia Mose gblɔ amegbetɔ ƒe gɔmesese nye be Mawu dze dziƒo kple anyigba wɔwɔ gɔme dziƒo kple anyigba si miate ŋu akpɔ gake ne nasrɔ̃ nu ade to nyuie hafi dziƒo kple anyigba sia nava Mawu ƒe nuwɔwɔ bubu aɖewo li kple hafi va wɔ míaƒe dziƒo kple anyigba la Mawu wɔ nu bubu aɖewo xoxo lododo ta nyi kpikpi bla 22 Aƒetɔ wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmedodo
eƒe nuwɔwɔ ƒe gbãtɔ tso blema ke. Aƒetɔ la wɔm. Menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto, eƒe nuwɔwɔ ƒe gbãtɔ tso blema ke. Miaxlẽ Biblia tɔ xɔ ɖekɛ mele eƒe anyigba dzi godoo eye mekpɔ dzidzɔ le amegbetɔviwo nu. Mawu ekpɔ dzidzɔ le eƒe anyigba dzi. Anyigba le Mawu si. Woyɔe be eƒe anyigba. Menye míaƒe anyigba wònye o. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. God is rejoicing in the habitable part of his earth. Menɔ eƒe anyigba dzi. Eya ŋutɔ ƒe nɔƒe li. Ye ŋutɔ ƒe xexeme li. Esia nye nugbãtɔ si wòwɔ. Labe godo ne Mawu nenye la, awɔ nu na ɖokuiwò gbã hafi nawɔe na amewo. Míaƒe anyigba la, ewoe ne míawo amegbetɔwo. Ye ŋutɔ ƒe anyigba li. Fi me wònɔ. Ye Kristo ɖo kpe esia dzi Yohanes. Tawi eneɖiƒi ɖeka. Yigana míaƒe dzi naƒu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se. Ye mixɔ nye hã dzi nye se. Le fofonye ƒe me la, nɔƒe geɖewo li. Ne mele nenem o la, ne megblɔe na mi, elabena meyina be madzra teƒe ɖo na mi. Esia eme kɔ ale gbegbe. Nɔviŋutsu, Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be le fofonye ƒe me la, afi si fofo la le la, teƒe geɖewo li. Ne menye nenem o la, anye ne megblɔe na mi. Efia be Kristo ƒu eme be eƒe anyigba li, eƒe teƒe li. Afi si wòɖo dzi ɖo. Esia Mawu gbã. Hafi esia Mawu wɔ gbã hafi va wɔ míaƒe anyigba la. Mateo tabla-vɔ-atɔ-kple-atɔ-vɔ-ene. Tete fia la gblɔ na ame siwo le eƒe ɖusime la bena, miva mi fofonye ƒe ame yayrawo, minyi fiaɖuƒe siwo dzra ɖo ɖi na mi tso xexeme ƒe gɔme ɖoɖo anyi me la ƒe dome. Eta hafi woawɔ xexeme fiaɖuƒe li xoxo wodzra ɖo afi sia fofo la nɔ. Yeta ne nàbia me le gɔmeɖeɖe deto aɖe tɔ. Menye dziƒo kple anyigba wowɔ. Mawu wɔ gbã o. Dziƒo kple anyigba si míekpɔ kɔ o. Nyateƒe nye be ne nalé ɖe ŋuti, nu siwo ŋlɔ ɖe afi ma nye dziƒo. Elabe Paulo gblɔ be dziƒo etɔ̃ li. Korintotɔ ƒe agbalẽ. Eye menya nenem mesia, menya ame aɖe le Kristo me. Anɔ ƒe wi nenye esi. Eɖanɔ ŋutilãm o, nyemenye o. Menɔ ŋutilãm o, nyemenye o. Mawue nye. Wotsɔ nenem ame sia yi de dziƒo etɔ̃lia me ke. Míate ŋu axlẽ le Biblia me be woyɔe be dziƒo etɔ̃lia. Gake hafi anyigba sia nava, teƒe li. Kristo nɔ. Fofo la ƒe nɔƒe li. Woyɔe be eƒe anyigba dzi. Dan adagana. Adagana. His earth. His world. Ikaw man kasi ang Diyos, uunahin mo yun sa'yo bago yung sa iba. Kaya meron siyang tinatawag sa Bible na mga pangunang gawa, yung kanyang unang gawa. All works of old, according to the wisdom of God. In 8:22, the Lord possessed me in the beginning of his ways.
before his works of old. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Meron tinatawag sa Biblia mga gawa ng una. Sa Bibliang Griego There is tama this rin what nga they sa call Ingles in the before his Hebrew works Bible, of old. before his works of old. The Lord possessed me in the beginning of his way before his works of old. Meron na siyang mga unang ginawa pa bago niya ginawa ang langit at lupa na sinasabi ni Moises sa Henesis. Kaya kung ang tanong mo sa akin, So if you will ask me what was first created by God, the answer of the Bible is that God created first his kingdom, his habitable habitation, before he created the world or the earth. Salamat po. Salamat sa inyo. Did you understand, Brother Frank? Yes. Thank you. Thank you from Tarlac City Jail. And with that, once again, we are temporarily bidding you farewell to all our guests. We thank you for being with us, and we thank God for giving us another opportunity to be together, and to all the program siawo to TV uji kple miaƒe yabalawo uji takeke bedodo aƒenana hafi miayi ɖe aƒeme la nɔviwo mina miada aƒe na Mawu to edodoɖa me. Tayo po'y sama-samang manalangin sa Diyos. Mina miakata miato kepada Mawu Ama naming makapangyarihan apeto nya Mawu sa pangalan po ng aming nya fufu nuso katanto pinasasalamatan ka po namin la mia apeto Yesus Kristo pengkom na kami po ay pemila apetanga ng iyong mga salita. kena mengpokoknya sia nanam Linaw, bemitan sewo nyawo iyo pong ipinagkakaloob sa amin upang apenau sana po ay de judinya de shari sinanam pumiasa egɔme la Ama. Makatugon kami sa dahilan ng pagkakalikha mo sa amin. bemiawo wololon lebe Po kami pumanaw sa mundo. nyateng awo aji suita na wamido Magkaroon ng bahap nyajula anibang siajila aming naging pag-iral. Amin pong nagampanan apa jojo ng aming may lalang para sa komanda minas asi Panginoon. Samahan mo po nyateng awo aji sa ganito naming mga suita na wamido sana po apeto anoklo ameshel mga puso. Magliwanag ang iyong mga salita upang magkasama na upejua poto mafafan na paglilingkod sa iyo. Bawat isa po sa amin may mga awo nyawo manakonau alaba miakata miasubo nyaduma to da shada nyakukukukule miapechuma at magpala ka po sa nyechova bawo fufu naging karamay sa iyong banal na gawain. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas. ila usula kedan wona supo apa kedanam miadala Yesus Kristus pengkom amin. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, siya raw ang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen. never. Amen.
Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng Na nusɔsrɔ tso nye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Nu ka koŋ nye esiawo nɔvinyo. utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa November 28, 2022. Yan po'y Lunes, ika-7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo lahat.